Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka umsingam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Shillong Sports Association kabalasong ya ka jinyalang ha ka arpu praterik unaiwing arajar arpo. Kalabu thong banshna pendep no ya kamadan yelek kai first ground kabadan Hamadan Polo Shillong la kumno hakabakut jong uneus nem arajar arpo. Presiden jong ke association ubah SK Sun hakajing kran bat kilat pathai khubor uli yathu bakajing shna pen bha ya kamadan yelek kai first ground hadu menta kala dep pura kum bakhandai pho na kashispa bat kabasa menta kalong satang banshna pendep no saya ki artli ki jaka pet kai jong ki pat ba ne ki gallery bat ban penyang ru ya ki floodlights. Hakajo kapor uba SK Sun ulayathu ru baka association kalashim ya karai ban sapha da ka jingtho ban panjing yarap pisa na ka sarkar jilla naga benta ban siang no da uplang plastic ne u artificial turf hakamadan yelek kai second ground kabadan Hapolo Shillong. Kakam kabasa yakni ka ban penbahai kini kamadan markung bati I mentah hang ni kana laru kamdan mensua mentah ngilati kinala ngilabu kimau ngedep umau ngilabu usyap hadin mengilabu usyap insa bu yo u natural turf na jerong jong ni usyap te sakawai pat bangi perkat kolong na lor bangin pendep kini ki arteligi galeri badang sa mentah saka second ground bangin penbahayak second ground bat ngidang ya kren baka government bakat ai ketika jaka yang ngi nambat kembolong mentah ke jaka kedon bat ka government bakat ai ketika jaka yang ngi bat bangin snapat hangtei do artificial turf nambat kembolong mentah ngidon ka first division second division fourth division bat ki age group ke babun naduk ki khat pra ki khat rieu ki khat saw ki khat ar ki prasnem te hang ni ngin ne natural turf knang bangin attract ya ki team ke banabar mon yele ka hang ni te henry ban pendep pat ki tournament baper gidon kam ban yele ka lak nunu license sausin chisngi te ban yele ka license sausin chisngi u natural turf unum la ban bear te ngin ha ban snaya ka artificial turf ang te second ground knang bangin dupla ban pendep ki tournament baper te hakaju ko por pat ru hang tei ngin bu ik lighting pengila kai men bat hang ni kini lighting badan mentaru ngin sawing no ngin sabu de ki bakhamba bat hadien mengila pendep kini galeri ngatarai kini kamadan kan selong biang kumba kalong ki por ki bamunchua hakaba ile kai kanu ka tim hang ni kinong pikai kidap tingi kimi lentiru nakabenta ka interest jong ki youth jong ka state hi borok away ba ke government ro kan ai ka positive response ya ka ai ka ba ka Shillong Sport Associations ka don ban ong yiki ya kani ka madan ngidang stang mustau snem ya kani ka surface keng ngisdang mentau snem bat ngin pendep ro mentau snem hi hoy namar ka mafi menta kinala la deblut hang ni don kinala ba ya saudong ba cross tindador kini kinala ngila bu so mau ni la play dik spatro bat hadin uni umat lagi mentar dan sosiap uni siap bakamro yang sabu sosiap ubani bat ka finishing part kadai na ugras pat ya kini ki galeri hi tika sport council hi makalong menta Shillong Sport Association kamdon ni ka pisa bangin snai kini galeri kadai lembaga jingarap na ka state government ti ka state government kumbangila ya kren bat minister jong ka Department of Sports and Youth Affairs ti ula uhi ula peningi baka don ke jingkermen ba ngila ban pendep ikini lemba ka fon bangin yo ban dia ban penbahaya ketika JN complex bat ngit yo ban le lang ikani unjo ya kani ka polo ground area hang ni ka state government kala pen kamti sya ka trust ke ong ka Shillong Recreation Ground Trust te but ya kata ka lease baki ayaki kala depkut mentakin part renew tinggi ngelapan ya kini ka second ground na markum bakalong ta kani second ground
Bat kini ke first ground. Bat kumjur ke third ground na duk masyarakat bak kimpat senai ke artificial turf. Kadai ke jaka bak Shillong sport ke juk penyelek kai football. Dah ki spak senem. Muntah ladon ci spak south senem. Te kani ka ki ground berok lai tuli. Artli si kini ka second ground bat ni ke first ground. Ka Shillong Sport Association kala penyelek kai kini ki ground la ci spak south senem muntah. Ti kat ni senem ngila penyelek kai. Kalau di ke hok ba ka Shillong Sport ka di ban yo kan nong ganti ban penbai kini kamadan. Nomor pinai kalau long kum ka ba imai kini ki kena jungi, nomor ki babun ki kena jungi badon katalen. Bat ki babun na kani ka Shillong Sport Association ki balayo ban mi kman ya ka jilla ban mi kman ya ki ISL club ba fair hak juga poru ban mi kman ya ka di India. Ti kadai lembaga Shillong Sport Association ke bala play kalat kelenti kini ki youth ki jangi. Ti mentah ke Shillong Sport Association kan continue its effort ban develop ya ke football berkumjur ke sport activities dah ka ba ngin yo ban penbahai kini kemadan ban play kalat kelenti ba kini kemadan kenong ke platform ya kitu ki kena jungi ke badon katalen ban penpau pat ya kini katalen ke jongki kenang baki klub ke banabar kin yo ban yo ke jinglek ka ke jongki ban shimpat eki ban penyelek ka ke klub ke jongki